Poštovani predstavnici medija, dragi sugrađani, dobrodošli na redovnu konferenciju za novinare Gradskog odbora Srpske napredne stranke Kruševac. Navikli ste da vam uvek iznosimo pojedinosti vezane za naš humanitarni rad, tako da i ovo naše obraćanje započinjemo baš takvom informacijom. Ovog puta radi se o donaciji za Kruševačku bolnicu od strane naših članova iz dijaspore. Ovo nije prvi put da se pomaže ova zdravstvena ustanova. Nije ni prvi put da je sve to u režiji jednog čoveka. U krugu bolnice stigao je veliki broj kreveta, natkazni i kolica za slabopokretne osobe. Ovo je jedna od nebrojenih akcija sprovedenih u bolnici uz podršku Srpske napredne stranke. Sada mogu najaviti da će članovi Srpske napredne stranke do kraja ove godine bar još 2 puta biti u glavnom luzdi što se donacija tiče prema bolnici. Ova saradnja članova Srpske napredne stranke iz dijaspore i matice mogu da raduju. To pokazuje visok stepen nacionalne svesti i povezanost kroz posvećenost unapređenja standarda života u našem gradu. To je po skromnom mišljenju početak i privredne saradnje na relaciji lokalne samouprave i uspešnih pojedinaca iz inostranstva. To je način da i u naš grad stignu i strane investicije koje su preko potrebne za revitalizaciju našeg privrednog miljea. Savet za informisanje u toku narednih nekoliko dana obići će vrtić Bubamara u naselju Marko Orlović i tom prilikom uz vaše prisustvo uručiti skromne poklone. Ekipa Saveta za komunalne delatnosti Srpske napredne stranke i ove nedelje vredno su radili na terenu. Obišli su radove na lokacijama u Parunovcu, Ribaru i na Bagdari. Prilikom redovnog obilaska mesnih zajednica od strane Saveta za komunalne delatnosti Gradskog odbora Srpske napredne stranke, građani su zatražili pomoć u realizaciji njihovih projekata. Mnoge mesne zajednice su usled nedostatka sredstva zatražili konkretnu pomoć u vidu angažovanja mašina. U Ribaru je rešeno pitanje vodosnabdevanja i problem cevi koji se nalazio u dubini zemlje. Da bi meštani došli do cevi, pobrinuo se gospodin Miomir Božilović, koji je na čelu Saveta za komunalne delatnosti, a radovi u Parunovcu oko fudbalskog igrališta su celokupna donacija. Savet za komunalne delatnosti obišao je i radove na palionici Sveća na Bagdari, koje je u sklopu ktitorstva Bratislava Gašića, potpredsednika Srpske napredne stranke. Ovo je početak drugog obilaska Saveta za komunalne delatnosti Srpske napredne stranke, koji će u narednom periodu, bez obzira na vreme, obilaziti i mesne zajednice i podizati živote standarda meštana. Takođe, koristim ovu priliku da najavimo da će stručni timovi Srpske napredne stranke kroz razne oblike edukativnog delovanja intenzivirati rad na seoskim područjima s obzirom da je zimski period i da je zatišje u poljskim radovima. Današnjim danom, 25. novembra, obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama koji je ustanovljen od Ujedinjenih nacija. Ovaj dan koji se po svetu obeležava narandžastom bojom ujedno je i dan koji počinje 16 dana aktivizma. Globalna svetska kampanja koja obeležava nekoliko hiljada organizacija u preko 100 država sveta i koja se završava 10. decembra danom ljudskih prava. Prema podacima Sigurne kuće, svaka druga žena u Srbiji u toku svog života bila je izložena nekom vidu porodičnog nasilja. Srpska napredna stranka stoga posebnu pažnju posvećuje ovoj temi i podržava akciju borbe protiv bilo koje vrste nasilja. Lokalna samouprava grada Kruševca u saradnji sa svim socijalnim službama, javnim institucijama i nevladinim sektorom je 6. maja prošle godine ponovo aktivirala SOS telefon i pravno savjetovalište za žene i decu koji su žrtve nasilja. Ta linija ponovo je aktivirana u sklopu projekta koji je finansiran od strane lokalne samouprave i Ministarstva za rad i socijalna pitanja Republike Srbije. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama na lokalnoj televiziji u terminu 21 čas govorit će 4 poslanice Narodne skupštine. Doktorka Dragana Barišić, psihijatar, doktorka Vesna Rakonjac, lekar specijalista higijene, doktorka Violeta Lutovac, lekar opšte prakse i Milena Turk, diplomirani hemičar. Srpska napredna stranka apeluje i poziva sve da zajedničkom akcijom uložimo maksimalni trud kako bi pronašli pozitivna rešenja i kako bi se nasilje nad ženama i decom bilo zaustavljeno. Ovim putem koristim priliku
Da podsjetimo da je broj SOS telefona i pravnog savjetovališta 440 470 koji radi utorkom, sredom i četvrtkom od 11 do 14 časova. Možda je i vreme da reaktiviramo projekat Srpske napredne stranke od pre nekoliko godina, kada smo kao opoziciona stranka želeli da podignemo sigurnu kuću. Tada nismo imali razumevanja od strane tadašnje vlasti, ali aktuelni problemi nalažu aktivno učešće svih u tom pravcu.